Pozdrav! Ovo je traktor IMT 542. Imam problem sa iskakanjem iz brzina. Sa iskakanje iz spore ili brze. Oba dvije ove ručice imaju luft. U ovom videu neću pokazati kako odglaviti, kako ištekati ove ručice kada pomiješa brzine. Ovaj video je namijenjen da popravim to, da se to više ne dešava. Sve ću promijeniti što je potrebno da ovaj luft nema. Skinut ću ovaj pokopac. Evo vidite kako će to izgledati. Ovako treba da radi. Ja sam promijenio ove ručice, nove je stavio. Još dijelova novih. Na nastavku pogledajte kompletan video. Od skidanja do zamjene. Do zamjena svih novih dijelova. Sve što je potrebno da bi vam traktor dobro radio. Bez iskakanja, bez zaglavljivanja u međubrzinu. Da biste bili sigurni u radu. Prvo moramo otpustiti ove vijke, nosač volana. Volan je hidraulični. Kada otpustimo ove vijke, volan moramo podignuti da bi ovaj pokopac izvukli kada ga odvrnemo i skinemo. Pogledajte video, u videu će sve biti objašnjeno, sve će biti pokazano. Šta sam promijenio, kako sam to skinuo i vratio ponovo. Sada kada sam skinuo ove vijke, odvrnuo, moramo volan podignuti. Tako što ćemo španerom zategnuti ga gore, podići, da nam ne smeta. Da možemo pokopac skinuti, izvući. Da ne skidamo ovaj nosač volana komplet, samo ćemo ga podignuti. Ispod ovog nosača volana imaju dva vijka koja moramo isto odvrnuti. Sada ta dva vijka odvrćemo. Ovaj popravak možete sami koliko će popraviti. Gledajući ovaj video možete sve popraviti da vam više ne iskače iz brzine. Da se ne bi dešavalo da vam iskoči iz brzine pa ne znate šta ćete. Ako sami radite, ovaj kvar će vas koštati oko 30 € samo. Oko svačeg imaš taj. Kada odvrnim ove vijke od ozgo, što se vide, pokopac može ići sa ručkama zajedno. Pažljivo ćemo ga skinuti da ne bi poderao diftung.
Inače ovaj traktor ima 5 brzina. Kada otvorim vidjet ćete da ima dole dodatna šipka koja određuje 4. i 5. brzinu. Za razliku od 5 i 9. Koji ima 3 brzine samo. Ali svi su isti dijelovi, uglavnom. Ulje nema potrebe ispuštati kada ovo radimo. Samo ćemo pokopiti da ne bi šta upalo. Kada skinemo pokopac, obavezno pokopiti nečim. Evo sada smo odvojili pokopac. I možemo ga skinuti pažljivo. Kada skidamo pokopac moramo ostaviti na leru ručice oba dvije. Da nije u brzini daleko. Tako isto kada vraćamo. Ove dvije ručke ću zamijeniti, postaviti nove. Evo pogledajte, u 539 su 3 ove cijevi, a na ovom je 5424. Pažljivo ćemo skinuti dihtung da ne bi oštetili opruge. Ispod ovog dihtunga se nalaze 4 opruge, u 539 su 3. Ispod opruga se nalaze vici, šiljci. Nalaze se šiljci. Evo pogledajte kako to radi. Izgleda ova prva opruga je pukla. Šiljak upane u ovaj utor i on treba da drži, da ne iskoči iz brzine. Ako je šiljak istrošen, iskočit će vam iz brzine. Znači, te opruge i šiljke moramo promijeniti sve, nove postaviti. U ovaj utor ulazi taj šiljak. Kada ubacimo brzinu, šiljak će ući u taj utor i ako je sve u redu, stajat će dok mi ne izbacimo iz brzine. Evo prva opruga je pukla, vidite. Izgleda da je zadnja samo dobra. Ona nije pukla. Opruge moraju malo da vire iznad kućišta. Stavit ćemo komad cerade ili da ne bi otišle opruge pa i ne bi mogli naći. Pa ćemo povaditi sve opruge i šiljke iz ovih utora. Stavit ćemo komad žice da bi izvadili opruge. Nisam koristio specijalni alat, imaju kliješta, ima to sve, ali radim ovo da svi vi možete popraviti traktor. Koristim samo jednostavan alat. Prva opruga je pukla. Sada ćemo vidjeti šta je sa drugom. Kao što vidite,
I druga opruga je isto pukla. Treća opruga, vidite sami, pukla je ona. Ove opruge nisu puno skupe kada se kupuju. U kompletu dođu sa šiljcima. Da povadimo šiljke, stavit ćemo magnet u oprugu. Malo jači magnet koji privlači šiljak. Tako ćete izvaditi šiljak iz ovog utora. Možda ima neka druga metoda, ali ja sam koristio ovu metodu. Zato što mi je najlakše. Ubacimo oprugu sa magnetom, izvadimo šiljak. Ako ima rđe, moramo malo očistiti da bi šiljak lakše izašao. Malo možemo zasprejati VD-om da bi kliznuo i lakše izašao šiljak. Evo, to je šiljak stari i opruga. Evo, to je novi u stvari, šiljak i opruga. A ovo je dole stari. Pogledajte ovu novu oprugu koliko je veća. Ovo je čitava opruga. Koliko se sabila. A šiljak je istrošen. Ovo je lijevi i novi šiljak. Sada ću postaviti nove šiljke i nove opruge. Naravno da će bolje raditi. Da neće iskakati iz brzina kada ovo promijenim. Postavim sve novo, ručke nove, nove šiljke, nove opruge. Neće biti problema. Sada vraćam, postavljam nove šiljke. Prvo šiljke pa onda opruge. Malo ćemo ubaciti masti i ubaciti šiljke u utore. Jedan po jedan. Šiljak pa oprugu. I svaki put ćemo provjeriti pomicanjem osovine, da vidimo da li se kreće dobro šiljak, da nije slučajno šta oštećeno još dole na osovini. Opruge moraju malo da vire, oko pola centimetra iznad kućišta mjenjača. Video malo duže traje, pa ako vam nešto nije zanimljivo, možete slobodno preskočiti i ubrzati video. Ja to nisam radio iz prostog razloga da vidite svaki detalj, kompletno zamjena ovih dijelova. Nadam se da sam u pravu, da svi volite da vidite sve. Potpuno isto se radi i na 539 i na 533 traktoru. Sve ovo isto se radi. Ako vam imate problema sa izbacivanjem iz brzine, miješanjem brzina i tako to.
Ako niste nikada ovo radili, jedno 3 sata vam je potrebno da ovo zamijenite sve. Ako ste nekada radili, dovoljno je sat vremena da promijenite ove šiljke, ručke, opruge, sve da promijenite. Samo sat vremena, a toliko problema imali. Provjerit ćemo svaki put, svaki šiljak da upada i da li dobro iskače iz utora. Svaki dobro radi. Sada ću ove ručke da promijenim. I one imaju lufta. Vidjeli ste na početku videa da su one imale dosta lufta. Micalo se i lijevo i desno i pravo i dole i svakako. Nisam vam prikazao kako se skidaju ove ručke. Od samo postavljanje ručki shvatit ćete kako se iskidaju. Tako da sam preskočio to. Na isti način kako se postavljaju, tako se iskidaju. Ovu sam malu kručku morao okrenuti da bi izbio ovaj štift. Sada je moram vratiti ponovo na početni položaj. Veliku ručku nije potrebno odvrtati. Ovako kao ovu malu. Postavit ćemo je ravno da bude i onda je pritegnuti sa kontramaticom. Znači isto se skida ova ručka, ovo se odvrne ovaj, sada što nakucajem ovaj vijak i matica, odvrne se, zatim izvadi štift i izvuče se ova šipka. Nekada zna otići u kućište kugle, koje se isto može promijeniti. Odvrne se, skine se i ono se zamijeni. Kod mene je bilo dobro, pa nisam ga promijenio. Na oba dvije ručke su bili dobri. Vidite koliko je potrebno zavrnuti da bi dotegao dobro. Imao sam i ovaj ključ što steže, ali nisam ga koristio. Možda vi nemate pa ćete reći, ovaj koristi sve profesionalne alate. Kada smo ručku postavili, vratit ćemo gumu.
Uzeo sam novu gumu da postavim isto. Manžetnu. Odvrnut ću ručkicu i postaviti manžetnu. Obavezno ovo popravite na traktoru. Najpreči vam je to popraviti. Ako vam iskače iz brzine, to vas može koštati. I života, i zdravlja, i većeg kvara. Evo, ručkica je postavljena. Za sporu i brzu. Sada ćemo staviti novu ručku. Za brzine. Nakucat ćemo štift. To je to. Sada ćemo postaviti oprugu ispod te ručke. Za svaki slučaj malo masti postaviti. Jer teško da ovdje ulje dođe. Oprugu postavimo, zatim prsten treba da ukopi u žlijeb. U ovaj urez postavljamo prsten koji će ukopiti i zadržavati oprugu. Evo ga, postavljen.
Još nam je ostalo da postavimo manžetnu na ovu ručku. Vidite sami da je ovo jednostavno. Nije vam potreba majstor za ovo. Sve sami možete koliko će popraviti. I uštedit ćete najmanje 100 eura. Zato i postoje ovi videi. Mnogi od vas ovo sve znate, ali neko ne zna i ne usudi se da otvori i da popravi. Iako zna, toliko se ne usudi, pa opet ode majstor. A majstor ko majstor. Nekad popravi, a nekad i pokvari. Još gore. Zato je sigurno, kad sami napravite, znate šta ste kupili, zamijenili. I znate da ste napravili kako treba. Naravno, ako možete popraviti. I ako ste mogućnosti. To je to, postavljene su ručke, oba dvije zamijenjene, nove. Sada mnogo ljepše izgleda. Prije nego što stavim dihtung, stavit ću malo silikonske mase. I zalijepiti dihtung, a zatim ponovo silikonske mase. Za svaki slučaj da ne bi ulje izašlo. Svi ovi dijelovi koštali su me, možete zamisliti, samo 30 eura. Opruge, šiljci, ovaj dihtung, ručke, manžetne, samo 30 eura. Namazat ćemo silikonom ovaj dihtung ponovo i vratiti na traktor, pokopac. Tam samo obrisati. Ovaj pokopac je spreman da se vrati na traktor. Dakle, sve isto. Kada stavimo ovaj pokopac, zavrnit ćemo vijke, ponovo vratiti volan, gdje treba zavrnuti. Ručke ćemo ukopiti, normalno, idu lagano. Mora se odignuti još. I da vidimo kako smo napravili sada. Pogledajte sada kako izgleda. Brze i spore. Kako nema lufta u ručici. Neće lako iskočiti, pogledajte.
sada ručka za brzine. Sada ručka nema lufta. Kako je teže ubacivati, a kada ubacite, neće da iskoči nikako, nego dok vi rukom ne potegnete, veoma jako. Četvrta brzina. Ovdje ne piše na mjenjaču. Ona je dakle između ovih brzina. Sada ću vam napisati da vidite gdje se ona nalazi. Četvrta, a peta je gore. I ona također između. Sada ću ubaciti u četvrtu. Sada je peta. Četvrta. Pogledajte kako ubacuje dobro. Hvala vam za gledanje.